Why did Roger worship God? Roger's dad was a fisherman, and his mother died when he was very young. Even being directly affected, Roger coped pretty well because of the love and support of his dad, until something terrible happened. While at sea, his dad had to climb to the top of the mast. He fell into the water and was never found. At the age of 14, Roger became an orphan with no one to care for him. He became partially homeless, stealing raw vegetables from people's gardens to fill his empty stomach. He was so poor that he had to wear all 3 pairs of his pants, one on top of the other, to cover himself during winter. To escape this harsh reality, he started drinking alcohol, and rapidly he became a heavy drinker. But one day, Roger heard about the gospel and accepted Jesus as his savior. The mightier power of the universe forgave his sins and was able to provide for him. This transformed his life. He was healed of painful emotions. He quit drinking alcohol, settled in a job, ran his own business, grew a happy family, owned a house, sent his kids to school, and lived with a life's purpose of introducing others to his Savior. In response to the exceptional redemption he experienced, among other things, Roger decided to worship God by faithfully returning his tithe and offerings until he died. What has the Savior accomplished in your life? He assures you today, I, even I, am the Lord, and apart from me, there is no Savior. By worshiping Him with your tithe and promise, like Roger, you are showing a grateful response to His salvation that embraces all aspects of life. May we also put our desires last and God first. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. And Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth.
you've waited so long. But His way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when He's 4 days late? He's still on time. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but He's not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause He's still the same. And He'll soon be here. He'll roll back the stone and He'll call out your name. When He's 4 days late, 4 days late, and all hope is gone, all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But His way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when He's 4 days late? He's still on time. He's still on time. My God is great when He's 4 days late. He's still on time. He's still on time. In the middle of the turbulence surrounding you, these trying times that are so hard to endure. In the middle of what seems to be your darkest hour, hold fast your heart and be assured. This too shall pass, like every night that's come before. He will never give you more than you can bear. This too shall pass. So in this thought you be comforted. It's all in His hand. This too shall pass. The Father knows the tears you cry before they fall. He feels your pain. His heart and yours are one. The Father knows that sorrow's heavy chains are strong, but with His strength you will overcome. We will now have the season of prayer. Re tla tsena mo nakong ya thapelo. But before we have the season of prayer, let me introduce the panel up front. Pele ga re tsena mo thapelong nte ke le itsise ba ba ka kwano. Because once they are done praying, our preacher is going to stand up and give us the bread of life.
Morago ga thapelo moreri o tla ba a ema ka dinao a re ha senkgo sa botshelo. Our first prayer was offered by Emadine. Our interpreter ke Mam Kalake. My name is Ame, I'm the pulpit manager, and our preacher for the day is White Ntlhaga. E ntse jalo line up moreri re tla mmana ha a ema. Amen. May we have the season of prayer. A re rapele Modimo rara morwa moya o boitshepo re atamela setilo sa gago sa bogosi Jehova re kopa boitshwarelo ba dibe mme re re morena re etsa dithapelo tsa rona ka mo go hapegileng Jehova Modimo wa ka ke rata go tsaya sebaka se ke ba eteledipele ba rona morena ba SBC bao ba tlhomileng mo ngwageng ye gore ke bone ba e tlabeng ba re eteletse pele ke re morena ba he botlhale ba se le godimo tsotlhe tse ba tla di dirang e nne tse di tla godisang bogosi ba gago a ba seka ba itetlelela Jehova Modimo wa ka go dirisiwa ke yo o bosula mme nako le nako se ba se dirang ba bitse leina la gago gore e nne wena o ba etelelang pele ke rata go tsaya sebaka se morena le Modimo wa ka ke re a e re ha ba dira tiro ye Jehova Modimo wa ka ba nne le yone sapote mo malapeng a bone kgosi ya dikgosi ka gore ha go le monate go le kagiso go le lorato go le tirisanyo mmogo mo lapeng tiro ya gago ga gona jaaka e ka bapalela Jehova Modimo wa ka ntsha bobone mo go bone Jehova Modimo wa ka mme go tsene wena o nne wena o laolang sengwe le sengwe mo matshelong a bone Jehova Modimo wa ka ke rata go tsaya sebaka se ke go leboga ke go lebogela gore o bo o ile wa sosoetsa bana ba gago gore ba dire tiro ye ya 10 days of prayer Jehova e nnile tshegogatso mo go rona mme ebile e santse e tla nna tshegogatso mo go rona jaaka re tswelela re utlwa melaetsa e tswang ko go wena Jehova Modimo wa ka o re bontsha tse dikgolo tse re sa di itseng morena jaaka o re sologeditse gore ha re tla ga dinaong tsa gago morena re ikoba re dumela e le ruri o tla re ka etsa tse dikgolo tse re sa di itseng tanki rra ka 10 days of prayer ye e re direla go le go golo mo matshelong a rona thapelo ya me Jehova Modimo wa ka ke gore e ka re o ka re thusa ra tswelela re go ikanya ra tswelela re go setse morago e ka re o ka re thusa Jehova Modimo wa ka ya re kopana le dikgwetlho tsa lehatshe le mo ngwageng ye Jehova ra itse gore ga wa re tlogela re le nosi jaaka o re sologeditse gore ga o kitla o re tlogela re le nosi e ka re ka itse gore dikgwetlho tse re kopanang le tsone ka letsatsi le letsatsi Jehova ke tsone tse re di gakololang gore go na le Modimo ko le godimo o kgathalang ka rona ka jaana ga go sena sepe se se re diragalang se sa nna sentle mo matshelong a rona re iphitlhela re itebetse re ithare re na le taolo ya sengwe le sengwe Jehova mme morena le Modimo wa ka ga re batle gore e re ka letsatsi lepe ra iphitlhela re obamela medimo e sele ya diseta kwa ntleng ga gago Jehova ka gore o re golotse ka madi a gago gore rona re kgone go iponela poloko mo go wena tanki rra o re thusitse Jehova Modimo wa ka tswelela o nne rra rona wa letsatsi le letsatsi a e re ga dilo di sa re tsamaele sentle ka nako epe re seka ra go tlhoboga ka mo go hapegileng Jehova Modimo wa ka ke boa ke tsaya sebaka se ke go bitsa morena ke re Jehova Modimo wa ka re goge go heta jaaka o kile a re goga morena le Modimo wa ka gore re iphitlhela re le mo malatsing a bohelo
o ntse o tswelela ka gore bontsha ditshupetso tsa gore o gaugile go tla, mme ka nama ka setho sa rona le nama ya rona Jehova re iphitlhela ra ne ra re itebala Morena, ntse o re boleletse gore o tla tla jaaka legodi la bosigo. Ga rena re itse gore ke motsotsohe Jehova, mme go ka nna molemo jang ga re ka tswelela re ntse re ipaakantse rra, e tle re go tshela botshelo jo ka jone re tla sekeng re tlhole re nna mo dikutlobotlhokong tse di re welang tsatsi le letsatsi. Ke tsaya sebaka se go leboga Jehova gore bo santse o re hile botsogo le mo nakong ya gompieno, re iphitlhela re santse re le mo go one makoa a di-COVID Jehova, mme o ntse o re tshegeditse Morena, e le ruri o modimo o boammaaruri, o modimo o boikanyego. O re sologeditse jalo gore ga e kitla e be re raletse mogogoro wa moruti a loso Jehova, sepe sa re golagatsa ga re ka tswelela re go ikanya. Tanki rra ka leina le le nonofileng la ga Kgosi Jesu, amen. Good morning, church. Dumelang Phuthego. Thank you. I want to thank the Lord and also thank the leadership of this church for affording me the opportunity to come and share with you from the Word of God. Ke batla go leboga Modimo ke be ke leboge boeteledipele jwa Phuthego e go bo ba mphile sebaka sa go tla go abalana le lona jaaka Phuthego. I also bring Christian greetings from Brothers Church. Ke tlisa tumediso go tswa ko Broadhurst. I am very blessed, and in the past 3 sessions, I've enjoyed myself. I want to believe you are experiencing the same thing. Ke segogetse bobe mme mo thulaganyong e setseng tse simolotse mo malatsing a mararo ke segogetse ke sologela gore le na le segogetse bogolo. Amen, church. Amen. Now, yesterday we were looking at part 1 of the mission for the Seventh-day Adventist Church and prayer. Maabane ne re lebile kgaolo ya ntlha ya boboledi le pitso ya seliti. Now, today we are doing part 2 of the same message, the mission of the Adventist Church and prayer. Gompieno re lebelela kgaolo ya bobedi, thomo le thapelo. Yesterday we ran through the 3 angels' messages. Maabane re ne re bala molaetsa wa bankgele ba bararo. Today we are also going to run through another chapter in the book of Revelation, Revelation 10. Gompieno ra go bala kgaolo e nngwe gape mo go tshenolo kgaolo ya 10. I'm inviting you to join me at Revelation chapter 10. Ke lo laletsa gore lo nne le nna go go tshenolo kgaolo ya 10. And our memory verse is in verse 11. Mme temana ya rona ya thogo e mo temaneng ya 11. Verse 11, and he said unto me, thou must prophesy again before many people and nations and tongues and kings. Ba nthaya ba re, o na le go ba o profesa gape ka ga batho ba le bantsi le merahi le dipuo le dikgosi. It is from verse 11 where we get the title, thou must prophesy again. Ke mo temaneng yone e reng o tshwanetse o bue ponelo pele gape. Thou must prophesy again. O tshwanetse gore o profise gape. Or you must preach again. Kana o rere gape. May God bless the reading of his word. Ha Modimo a se go a tsepela le go kola gago. We are at Revelation chapter 10, and it opens with these words. Verse 1, and I saw another mighty angel. In chapter 14, we are just reading about angels, but now in chapter 10, we are reading about a mighty angel. Ko kgaolong ya 14 re ne re bala ka baengele. Hano re bala ka moengele yo mogolo yo thata. A mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Ka bona moengele yo mongwe yo thata a hologa mo legodimong a apere liru mme
mose wa godimo wa bo o le mo thogong ya gagwe sehatlhogo sa gagwe sa bose ntse jaaka letsatsi le maoto a gagwe a ntse jaaka dithogomusi tsa molelo. Verse 2, and he had in his hand a little book opened, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. A ba tshotse lokwalonyana ka seatla le menolotse lonao lwa gagwe lo logolo a lo thoma mo loateng mme lwa molema a lo thoma mo lehatsheng. And cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Mme a goa ka lentswe le legolo jaaka ha tau e duma ya re a goa ditumo di supa tsa maru tsa ntsha dikodu tsa tsone. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Mme ya re ditumo tse supa tsa maru di ntsha dikodu tsa tsone ka bo ke re ke a kwala mme ka utlwa lentswe le tswa legodimong le re kanela dilo tse ditumo tse di supang tsa maru di boletseng o seka wa di kwala. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Mme moengele yo ke mmoneng a eme mo lewateng le mo lehatsheng a tsholeletsa letsogo la gagwe le legolo kwa legodimong. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. A ikana ka ene yo tshelang ka bosakhuting le ka bosaeng kae yo thodileng legodimo le dilo tse di mo go lone le lehatshe le dilo tse di mo go lone le lewate le dilo tse di mo go lone. A re lobaka ga lo kita lo thola lo le gone. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophet. Mme tare mo metheng ya lentswe la moengele wa bosupa ha ta toga a letsa ho bo go ediwa bosaitsing jwa modimo ka ha mahokong a molema a wa bolelelang ba profeti ba thanka ba one. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Lentswe le ke le utlwang le tswa legodimong ka bo ka le utlwa gape le mpuisa le re ya o tseye lokwalo lo lo menolotsweng lo lo mo seatleng sa moengele yo emeng mo lewateng le mo lehatsheng. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Mme ka ya kwa moengeleng ka mo raya ka re a nneye lokwalonyana lo mme a nthaya a re lo tseye o lo je o lo tswetse le tla hetola mala a gago a nna bogalaka mme mo ganong la gago lo tla nna monate jaaka dinotshe. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Mme ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele ka lo ja ka lo swetsa mme mo ganong la me la bo le le monate jaaka dinotshe ya re ke sena go lo ja mala a me a hetoga a nna bogalaka. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Mme ba nthaya ba re o na le go ka profeta gape ka ga batho ba le bantsi le meragi le dipuo le dikgosi. Now you need to know that chapter 11, verse 1 is part of chapter 10. Jaanong le gakologa le gore kgaolo ya ntlha temana ya ntlha ya kgaolo ya lesome le motso ke bontlha ja kgaolo ya lesome. So that next verse, verse 1, and there was given me a reed unto a rod, like unto a rod. And the angel stood saying, rise and measure the temple of God, and the altar and them that worship therein. But the court which is without the temple, leave it out. 11:1. Kgaolo ya lesome le motso
ka newa lothaka lo lo tshwanang le thobane mme mongwe a re ema o lekanye tempele ya modimo le sebeso le ba bao ba meng mo go yone Okay. Okay. What is happening in chapter 10? Go diragala mo kgaolong ya lesome Now, in this day and age, mo ngwagaeng e re tshelang mo go yone e le mo it is nakong. not common to do a detailed Bible study of the prophecies in the Adventist church. Ga go a tlwaelesega go dira ponelopele mo phuthegong ya seliti. To the extent that when you open the book of Revelation or Daniel, most people shut their minds and they say, he's bringing difficult concepts now. Mo e leng gore hela ga o bula lekwalo la ga tshenolo kana la ga Daniele batho ba tswala ditlhaloganyo tsa bone o ba re wa ba simolola ka dilo tse di thata. They will be comfortable if when you are preaching and then you just allude to one of the verses in the Revelation and Daniel. They are fine with that. Ba siame hela ga e le gore wa rera o bontse o ane o di ama o di nankola. But because now I have read 12 verses from the book of Revelation, majority of you are saying, are we going to have a sermon or what? Mme jaanong ka gore ke ba dile ditemana di le lesome le bobedi mo kgaolong ya tshenolo le tshwanetse be le ipotsa gore a re o a go rera kana yang. May I request, brethren, we are going to try and make this very easy for you to understand. Jaanong a nte ke lo reng kere ra go leka go go thogogatsa gore le go tlhaloganya. We are going to have a sermon. Ra go nna le thero We are going to read the Bible. ra go bala We baebele are going to understand prophecy. ra go tlhaloganya. I will not go into deep detail, but I'm going to give you key pointers. Ga ke na go tsena ko boteng mme ke tla lo neela dikai. The first pointer in chapter 11, he is given a measuring rod. You are going to measure the people who worship in the temple. La ntlha hela o neelwa selekanyetso go bo gotwe wa go kala batho ba ba obamang. The temple in heaven, okay? Motagana o ko le godimo There is no one in heaven there, okay? ga gona ope o ko le godimo gone ko. But the people who worship here, like we are gathered here worshiping and we are living our lives, our prayers, our lifestyles are recorded in heaven. Jaanong lona rona ba re obamang gone ga matshelo a rona kana a kwalwa le dithapelo tsa rona di kwalwa ko le godimong le ditiro tsa rona. So the measuring, maybe it means to measure our characters, those of us who are here. Jaanong go agana go kalwa dipopego tsa rona rona ba re obameng gone. So verse 1, chapter 11, verse 1 talks about the investigative judgment. Jaanong temana ntlha e bua ka tholo e e tsweletseng. So that one is the first pointer is saying to you and me. The events of chapter 10, somewhere there, it has to do with the investigative judgment. Jaanong ditiragalo tsa kgaolo ya lesome ke ditiragalo tse di dirang ka matshelo a rona a tsweletseng a thodimetswe. The events of chapter 10, so that pointer is also saying to you and me, would occur around the time when there is an investigative judgment. Jaanong dilo tse go buiwa gore di tla bo di diragala ka nako ya go hukudiwa dibuka. Now in chapter 9, you learn about the trumpet and then you get to the 6th trumpet. Jaanong kgaolo ya boroba bongwe o ithuta ka lenaka kana ka dinaka kana ka ditrompeta. And then at the end of the 6th trumpet, we get to chapter 10, okay? Kwa No, during the lonakeng la 6th borataro, trumpet, we get into chapter 10. re be re goroga ko kgaolong ya lesome. And then the 7th trumpet we find in chapter 11. When the 7th trumpet opens up in chapter 11, verse 15, we are told the mystery of God has come to completion. Jaanong ya bosupa re itlhela mo kgaolong ya lesome le botse bo go toma sa itseweng a modimo a tsile ko bokhutlong. So the collapse of the Ottoman Empire, it's something for you to read. Just pick the word, the Ottoman Empire, came to an end in August 1840. That's the 6th trumpet. Jaanong re be re gakologelwa gore go phuthama ga mmuso wa ga Ottoman ba re dirileng ditso ko sekolong gakologelwang seo. Just mark those dates. So in chapter 10, we are talking about something occurring this side of 1840. Jaanong re bua ka dilo tse di diragetseng morago ga 1840. So you get it now. So we have located chapter 10. Now let's go to chapter 10.
It opens up by saying, there is a mighty angel who is coming from heaven, and this angel is being given descriptives. jaanong re bone gore kgaolo ya lesome ya reng e bula hela e re moenkgele o tshwere selekanyetso. This is a mighty angel. Moenkgele yo mogolo yo thata, The Bible says he's clothed with a cloud. baebele ya re o apere leru, He has a rainbow upon his head. o na le motsho wa godimo. When you look at his face, it was as it were the sun. Ga o bona seatlhogo sa gago o ka re letsatsi, His feet as pillars of fire. dinao tsa gagwe jaaka nkete melelo. He cried with a loud voice as when a lion roars. A goa ka lentswe je legolo jaaka tau e rora. This is how this angel is described. Moenkgele o kana o tshwantshiwa jang? Let us find out who is this angel. Let's go to Revelation chapter 1. A re Revelation yeng ko chapter 1. go- There is a lot of things there to show us. ko go tsenelo kgaolo ya ntlha re bone gore moenkgele o e boemang. You need to read from verse 7 up to verse 16 to get it. O tshwanetse gore o bale go tswa ko go kgaolo ya bosupa, temana ya bosupa go ya ko go lesome le borataro. In chapter 7, John the Revelator is given a vision of Jesus. And then in verse 7, he says, Mo temaneng ya bosupa, he says, behold, he comes with what? With clouds. a re bonang o ta ka maru. In chapter 10, that mighty angel, what is he wearing? Clouds, isn't it? O apereng maru ko go kgaolo ya lesome. Then in verse 16, in chapter 1, let's look at verse 16. He has in his right hand 7 stars, and out of his mouth a sharp two-edged sword, and his countenance or his face was as the sun. Again, A bo a tshotse dinaledi di supa ka seata sa gagwe se segolo. Mo molomong wa gagwe ga bo go tswa tšhaka e e lotsegileng e e magale mabedi. Seatlhogo sa gagwe sa nna jaaka letsatsi ha le phatsima ka thata ya lona. even in chapter 10, that mighty angel has got a face that shines like the sun. Ko go kgaolo ya lesome moenkgele o le o ntse jang o na le seatlhogo se se phatsimang jaaka letsatsi. Then let's look at verse 15. And his feet like unto fine brass. Temana ya lesome le botlhano gate o phatsima jaaka kgotho As if they burned in a furnace. e nkareng e a sha mo boubelong. Even in chapter 10, that angel has got pillars of fire in his feet. Mme le ko go kgaolo ya lesome moenkgele ole o na le direpodi tsa molelo mo maotong a gagwe. In chapter 4, Revelation chapter 4, looking at verse 3, Tsenolo kgaolo ya bone temana ya boraro. describing Jesus at the throne, is saying, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne. Yo dutseng ya re a bona a hithelwa a tshwana le lentswe la jasepara le sa rediwo, mme ga bo go le motse wa godimo mo tikologong ya setulo sa bogosi. That angel also has got a rainbow upon his head. O na le motse wa godimo gape mo thogong ya gagwe. The same description is being given to Jesus. That is being given to the angel in Revelation 10. Setshwantsho se se tshwanang se se neelwang Jesu ke sone se se neelwang moenkgele wa kgaolo ya lesome. So allow me to say to you, this angel who's coming down from heaven to come and meet John is Jesus before he becomes a human being. The archangel Michael, Jesus himself. Jaanong ntetang gore ke lo rae kere moenkgele yo ke Mikaele, moenkgele o mogolo. So Jesus is coming down wearing a cloud. He's always coming with the clouds. Even when he's coming for his children, he's coming riding on a cloud. That's Jesu Revelation. o nna a ta ka maru le ga a tata go tsaya batho ba gagwe o ta ba le mo lerung. The Bible says Jesus is coming and he's holding a little book in his hand. He gives it to John. O ta ka lekwalonyana mo seateng sa gagwe o le neela Johane. And then he says to John, John, you are to eat this book. A ba ra Johane a re Johane o ja lekwalo. It will be sweet in your mouth and bitter in your stomach.
mme le tla nna botshe mo molomong wa gagwe le be le le bogala ka mo maleng a gagwe. Allow me to say to you, this chapter talks about only one movement, and that movement is the Seventh-day Adventist Church. Jaanong kgaolo e bua ka sethophana sa batho hela se le sosi baliti ba bao ba mang ka letsatsi la sa Before the movement comes into existence, God foretells its existence. pele ga sethopha se se nna teng modimo o se bonela pele. If you are to spend time to read chapter 10, analyze it in detail, you are going to come to this conclusion that there is only one movement which can fulfill all the pointers in chapter 10, and that movement is the Seventh-day Adventist Church. Ha o ka senya nako o bala kgaolo ya lesome o tla lemoga gore dilo tse tsotlhe di supa sethophana sa batho ba le bosi So, mme but- batho bao ke baliti. But because of the limited time that we have today, I will only highlight the pointers, and most of the work has to be done by you at home. Jaanong nna ke tla le bontsha disupi hela wena o boya go dira tiro ko lapeng. So, chapter 10 is saying Christ himself decides to come in person and gives John a message, a commission. Kgaolo ya lesome ya re Kriste sebele sa gagwe wa tla o neela Johane molaetsa. John, in this case, represents the movement that will be living in the end time period. So, God, Christ himself, comes. He gives a commission to the people living in the end time called the Seventh-day Adventists. Johane o emetse sethopha sa batho se se tabeng se tshela ka nako ya manako a bohelo. And when you look at the description of Christ, it can also reveal to you the type of messages that God is giving to the people in the end time. Jaanong ha o lebelela ka ha Kriste a kaiwang ka teng e go bontsha gore go emetse sethopha hela sa nako ya bohelo. Revelation chapter 1 verse 7 says, Behold, he is coming with the clouds, and every eye shall see him. Tsenolo kgaolo ya ntlha ya re bonang o tla ka maru mme matlho otlhe a tla mmona. Revelation 14 verse 14, after the three angels' messages, we see the Son of Man riding on the cloud. Tsenolo kgaolo ya lesome le bone morago ga molaetsa wa bankgele ba bararo re bona Kriste a tla a eme mo lerung. So these clouds are always associated with the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Maru a nna hela bapisiwa le go tla ga bobedi ga morena. So in the picture of Revelation 10, when this mighty angel is wearing the clouds, God is saying, to this movement, I'm giving them a message that talks about the second coming. Jaanong molaetsa o wa re mo sethopheng se ke se neela molaetsa wa go tla ga bobedi ga morena. Then this angel is also described as wearing a rainbow upon his head. Mme gape o kaiwa a rwele motsho wa godimo mo thogong ya gagwe. Let's rush to Genesis chapter 9, verse 13 and 16. Let's find out what a rainbow represents. Genesis chapter 9, verse 13 and verse 16. Genesis 9, verse 13 and 16. If you are there, say amen. A re boeleng ko go ditshimologo kgaolo ya boroba bongwe re boneng gore motsho wa godimo o kana o emetseng. This is after the flood, and then God gives the rainbow. In verse 13, he says, I do set my bow on the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Ha kana ke morago ga morwalela. Jaanong modimo a re ke thoma motshe wa me ke le modimo mo lerung o tla nna sesupo sa kgolagano gare ga me le lehatshe. Verse 16, and the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Motshe wa godimo o tla nna mo lerung mme ke tla o leba gore ke te ke gakologelwa kgolagano e sa khuting ha gare ga modimo Right there, le dibupiwa tsotlhe. with those two verses, the rainbow is a symbol that God has a covenant. It's a sign of a covenant. Motshe wa godimo ke sekai sa kgolagano. So this angel comes with a rainbow upon his head to say to John, John, remember the everlasting covenant. Motshe wa godimo wa tla e le kgakologelo ya kgolagano ya gore Johane gakologelwa gore modimo o na le kgolagano ga gare ga batho. That this everlasting covenant means that God has to take out the heart of stone and put in place the heart of flesh.
Kgolagano e raya gore modimo o tshwanetse gore a ntshe pelo ya lentswe a tsenye pelo ya nama. And this heart of flesh will reflect the 10 commandments. They will be written in our hearts. Jaanong ditaolo tse 10 di tlabe di kwadilwe mo dipelong tsa rona. Not only that, Ezekiel says, and I will remember their sin no more. So there will be a blotting out of transgression and sin. It's a new covenant experience. Jaanong mo go Esekiele gate ke tla phimola maikepo a bone. Jaanong mo ke kgolagano e ntšha. Now, all covenants are always done in the sanctuary. All covenants. Dikgolagano tsotlhe di dirwa ko motaganeng. So when God now sends an angel and then he says, the angel has a rainbow upon his head, he's saying, remember the everlasting covenant, look to the sanctuary. Jaanong ha modimo a ba motho wa godimo a re gakologelwa kgolagano ya me. There has to be a cleansing of the sanctuary. Go tshwanetse gore go nne le go tlhatswiwa ga Study the motagano. sanctuary. Ithute motagano. The angel also, his face is shining like the sun. Moengeli yo gape ga thogo sa gagwe se phatsima jaaka letsatsi. What is God trying to tell John or the people living in the end time? Let's look at Malachi chapter 4, verse 2. Modimo le ka gore ra a reng gone ha rona batho ba re tshelang mo nakong ya bogelo. A re lebelele Malaki kgaolo ya bobedi. Malachi chapter 4, we read it as one of our first verses on the first day. That's the chapter where we took the Elijah message from. Malachi chapter 4, Malaki kgaolo ya bone, verse 2. Malachi is the last book of the Old Testament, verse 2. temana ya bobedi. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Who is the Son of Righteousness? Mme lona lo boihang leina la me letsatsi la tshiamo le tla lo thabela. Christ is the Son of Righteousness. Letsatsi la tshiamo yo ke mang? Ke Keresete. In Revelation chapter 10, this mighty angel shining with the face of the sun, Christ is saying to you and me, in order for you to be saved, you need to reflect the righteousness of Christ by faith. Jaanong gore wena o bolokwe o tshwanetse gore o supe tshiamo ya ga Keresete ka tumelo. And pillars of fire. Le dipilara tsa molelo. What do you think when you think about fire? O akanya eng ha wa? Think about the children of Israel in the wilderness. Akanya bana ba Israele ko Skakeng. During the day, there is a shadow. Mo motshegareng go na le moruti, And what happens at night? bosigo go iragalang There is the pillar of fire. go na le pilara ya This shadow or pillar of fire was always leading the movement. o ne o nna o eteletse sethophana pele. So in Revelation chapter 10, God is trying to say, I am the one leading this movement. Mme mo go tshenolo kgaolo ya lesome modimo a re ke nna ke eteletseng setlhopha se It pele. is not Ted Wilson who is leading you. Ga le a etelelwa pele ke Teddy Wilson. It is not the local conference. Ga se South Botswana I Conference. am the one leading all these organizations. I am the one at the forefront. Ke nna ke eteletseng pele. I am the one who called you into existence. Ke nna ke go bileditseng mo go tsheleng. I have given you a commission to preach the message about the second coming. Ke go hile thomo ya go rera molaetsa wa go taga I want you to remember the everlasting covenant. ke batla o gakologelwa kgolagano e e sa khuteng. Remember the message of righteousness by faith. Gakologelwa molaetsa wa tshiamo. Look in the sanctuary, you will understand about the blotting out of sin. Lebella motagana o tla tlhaloganya ka go phimolwa ga As you boleng. look into the sanctuary, a lot of things will become clearer to you. Ha o lebella ko motaganeng dilo tse dintsi o tla di tabo di phatsima. And then he says to John, Mme o ra Jone a re, take a measuring rod, measure the believers in the temple. tsaya selekanyetso o lekanyetse badumedi mo tempeleng. God is in mercy, decides to reveal these things thousands of years before they happen, to try and give you and me comfort. Modimo ka mautlwelo botlhoko a gagwe o re neela dilo tse dikete tsa dingwaga pele ga di diragala. And then of interest, we look at the little book that he has in his hand. Jaanong re lebelela lokwalonyana la a nang le lone mo letsogong la gagwe. In chapter 5, Revelation chapter 5, verse 1 and 2, we meet another sealed book there, or a sealed scroll.
re kopana le lekwalo le lengwe le le kanetsweng. So here we meet a book open in chapter 10, but in chapter 5, there's a book that is closed. It is closed with a seal. Okay? Jaanong ha go na le lekwalo le le tswetsweng, ha re go bo go nna le 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 butsweng. In chapter 10, the construction of that sentence means that at one time in the past, the little book was closed. Now, when the angel comes, it is opened. Jaanong mo kgaolong ya lesome ya ga tshenolo go supa gore lekwalo le le kilane le tswetswe ka nako nngwe, mme jaanong mo nakong ya gompieno le butswe. Which book is that? Which book was closed? But now, after 1840, it is being opened. Which one is that? Ke lekwalo le he kana. Let's look at the Bible. Daniel Ha re chapter nko 12, mo Bible-eng. Daniel chapter 12, verse 49. Daniele kgaolo ya Daniel chapter 12, verse 49. Are we moving together or I have left you behind? tshenolo kgaolo ya lesome le bobedi. Daniel chapter 12, verse 49. You can read it in Setswana. 49 kana 13. Sorry, 4 and 9. Sorry, verse 4 and 9. I'm very sorry. Verse 4 and 9. I didn't put a comma on my notes. Verse 4 and 9. Okay, kgaolo ya lesome le bone temana ya bone le ya botlhano. There is no verse 49 in the book of Daniel. Verse 4. But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Wena Daniele, tswalela mahoko o kanele lokwalo go ya go hitha hela kwa motheng wa bokhutlo. Batho ba bantsi ba tla tabogela kwa lekwa, mme kitso e tla tokafala. Verse 9 repeats the same thing, and he said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Ya boroba bongwe be re mme a re Daniele tsamaya hela gonne mahoko a tswaletswe a kanetswe go ya go hitha mo motheng wa bokhutlo. So the book of Daniel is saying, there is something in the book of Daniel that is closed. What is that? Let's look at chapter 8. Jaanong go na Daniel le sengwe chapter se se 8. tswetsweng mo lekwalong la ga Daniele kgaolo ya boroba bobedi. The only thing that was closed in chapter 8 in the book of Daniel was the prophecies that related to the time prophecies, the long time prophecies of the 2,300 days. Kana mo neng go tswetswe hela ke ponelopele ya nako ya dikete tse pedi masome a mararo. At the time when Daniel was given that vision, he could not understand it. He lived a long time before it could happen. Jaanong Daniele kana ga na hiwa ponelopele e ne e se ya nako ya gago, jaanong he na sa kgone go e tlhaloganya. And God then said, this is not for you. It is closed until the time of the end. Those who live during the time of the end will understand it. Jaanong modimo a ba ra Daniele a re Daniele kana mo ga se ga nako ya gago ba ba tabong ba tshela ka nako ya bogela ba tla le tlhaloganya wena le tswalo le kanele o le beye. The last part of verse 17, it says, understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. That's verse 17, Daniel 8, the last part. And then looking at verse 26 also. Temana ya lesome le bosupa ko bohelong e bala ga jaana ya re mme a ntlha ya a re morwa wa motho tlhaloganya gonne ponatshegelo ke ya lobaka lwa kwa bokhutlong. Then verse 26, and the vision of the evening and the morning, that is the vision of the 2,300 days, which was told is true. Wherefore, shut thou up the vision, for it shall be for many days. Ponatshegelo ya maitsiboeng le meso e boletsweng e a mmaaruri, mme wena tswalela ponatshegelo gonne ke ya metlha e le malatsi a mantsi a tlang. And I, Daniel, fainted and was sick 13 days. Afterwards, I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Why? Because God had sealed it. He had closed it. Mme nna Daniele ka idibala mme ka bobola malatsi mangwe go ka nanoga ka dira tiro ya kgosi mme ka gakgamalela ponatshegelo mme ga bo go sena ope yo e tlhaloganyang ka goreng
ka gore e ne e tswetswe ke a nako a bogelo. Now, Revelation 10 says, at the time of the end, after 1840, a mighty angel being Jesus comes. The book is now opened. The prophecies, the time prophecies can now be understood. Yaanong tshenolo kgaolo a lesome ya re nako ya bogelo kana e gorogile jaanong ponelopele e ne e tswetswe kwa go Daniele jaanong e butswe e ka tlhalogangwa. The people who lived during that time began to understand from the time prophecies that they terminated 1844, October 22, 1844. We spoke about this yesterday. Batho ba ba neng ba tshela ka nako eo ba ne ba tlhaloganya gore ponelopele e simolotse ka 1844 ebile ka seo maabane. It terminated in 1844. The 2,300-day prophecy terminated in 1844. E ne e helela ka 1844. So Revelation 10 is saying, at around that time, a movement will be called into existence, called by God himself. Jaanong tshenolo kgaolo a lesome ya re kana ka nako yoneo go tla nna le setlhopha sa batho se se tla tshelang. They will be given a little book opened and they'll be told, eat this book. Ba tla neelwa lokwalo le gore tsa o le je. Look, I want you to compare the book of Daniel and the book of Revelation. Ke batla gore o tshwantshanye lekwalo la tshenolo le la Daniele. How many chapters are in the book of Daniel? Dikgaolo di kae mo lekwalong la ga Daniele? There are 12. Di lesome le bobedi. How many chapters are in the book of Revelation? Di kae kwa go tshenolo? 22. So if I was to ask you which one is the little book and which one is the bigger book, what would you say? Ha ne nka botsa gore ke he nyenyane ne le tla ntlha le reng? Which one? Daniel, isn't it? So we can also say, at the time of the end, the little book, being the book of Daniel, is opened, and the people at the time of the end are told, eat this book, study the prophecies in the book of Daniel. Jaanong se nka se buang ke gore kana lekwalo le le nyenyane le le neng le tswetswele ka nako ya bogelo ke le le butswe lekwalo la ga Daniele. Jaanong batho ba ba tshelang mo nakong ya bogelo ba tawa go le je le balo le tlhaloganye. And as they were studying this book of Daniel, this little book, they began to now discover the time prophecies. They began to see that we are left with a short time before 1844, October 22 comes into effect. Ba bo ba la ba tlhaloganya gore re saletswe ke nako e khutshwane pele ga October 22. They could see that there was time no longer. Ba bo ba lemoga gore ga go sa tlhole go na le nako. Meaning that after 1844, all time prophecies had come to an end. All time prophecies. Ba bo ba lemoga gore morago ga 1844 dinako tsotlhe tsa diponelo pele di wetse. After the great disappointment, they then realized that there is something called the investigative judgment, and also that God is calling us to Sabbath keeping. Mme morago ga go swaba mo go golo ba bo ba lemoga gore modimo re biletsa go obama le go tshegetsa sabata. You look at chapter 10. Chapter 10 is basically the history of the Seventh-day Adventist Church given in advance. Kana kgaolo a lesome ke ditso tsa kereke ya Seliti di neelwa ko pele ga di diragala. And that right there, God is saying to you, if you look at those chapters, it is saying, John heard the thunders. He heard the voice of the thunder. Mme Johane o na utlwa dikgadima le medumo. And verse 4 says, John has heard what the thunder was saying and he wanted to write it down. Mme Johane o utlwile se legadima le se bua se tadi se bua mme o batla go kwala. When he wanted to write it down, the command was, don't write that portion. Mme ha a re wa kwala batho go seka. In other words, John could see that the people living during this period are headed for a great disappointment. Mme jaanong o na bona gore batho bale ba go swaba. There is going to be a mistake in the interpretation of the implication of the time prophecies. May I suggest to you that he wanted to write down and warn us and say, you are headed for a great disappointment if you interpret it this way. And then God said, don't write that portion. In other words, God
is the one who decided to cover our eyes and not realize that the Millerites had made a mistake in the interpretation of the word sanctuary. modimo na ba letsogo la gagwe gore ba seka ba lemoga gore ba ira phoso ga ba ka ga neng ba tlhalosa ka He teng. allowed this movement to pass through the great disappointment. O ne a ba letelela gore ba hete ka nako yone ya go swaba. They read the book, they ate the book, they enjoyed the experience of knowing that soon and very soon our Lord is coming. Ba bo ba bala lokwalo ba ipelela go bona gore morena o tla tloga ata. But then they had to go through a great disappointment. The book now was bitter. Ba bo ba tshwanela ke go heta ka nako e ya go swaba. Lokwalo le yaanong le le bogalaka. After this bitterness, God calls them again and then he says, this is not the end of everything. You need to prophesy again. Morago ga go swaba mo modimo a ba bitsa gape a re ga ga se gone bokhutlo le tshwanetse gore le rere gape. You and me are living after 1844, after the great disappointment. Rona re tshela mo nakong ya morago ga 1844 morago ga go swaba mo le go thabiso ya dithoto. We have joined this movement and this is our heritage. Jaanong re tsene mo stoppeng se mme mo ke boswa ja rona. This heritage is saying to you and me that we need to prophesy again. Jaanong molaetsa ona wa re tsamaya o go rara gape. Who are we preaching to? We are preaching to many people, nation, tongue, and kings. Re rerela ditšhaba diteme le magosi. In other words, our message is a worldwide one. Molaetsa wa rona ke molaetsa wa lefatshe lotlhe. It is going to everyone under the sun. O ya go mongwe le mongwe yo ka tlase ga The letsatsi. language is similar to the one that is used when it talks about the three angels' messages. Puo e buiwang e tshwana le ya baengele ba bararo. Where it says, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. E reng ka bona moengele yo mongwe a go ga gare ga legodimo lefatshe a tshotse molaetsa wa mafoko a molemo To preach to every nation, kindred, tongue, and people. go rerela tšhaba yotlhe setho sotlhe batho botlhe le diteme tsotlhe. So Revelation chapter 10 verse 11, when it says you must prophesy again to many nations, people, tongues, and kings, it is saying the three angels' messages. That is what you should be preaching. Senolokgaolo a lesome ya re emelela o ye go rera molaetsa wa baengele ba bararo. This message is characterized by angels. Molaetsa o bonwa ka baengele. Even a mighty angel in the person of Jesus comes and delivers this message. Le moengele yo motona yo e leng Jesu o tla go tisa molaetsa o. What is the speed of an angel? Jaanong kana moengele bohego ja gagwe bontse jang. We can't measure it, but we have an idea. An angel is very swift. Ga re ka ke ra kgona go lekanyetsa mme hela o bohego. By using angels, God is saying to you and me, this message has to move very fast. Modimo a re molaetsa o tshwanetse gore o tsamaye ka sepiti sa ga manyanga le wa iri. In other words, we have to use methods that will make this message move very fast. Re tshwanetse gore re dirise ditselana tsa go rera molaetsa o tla irang gore o goroge ka bohego. In our human power, we have to try our best and use anything that we consider very swift. Re tshwanetse gore re dirise sengwe le sengwe hela se se ka nnang bohego. Even after doing that, our speed will still not be enough. And God is saying, I will make sure I will do something greater that will make it even faster than what you consider fast. Jaanong mme le morago ga go dira gone mo re dirisa mo go bohego mo re ka kgonang o tla bontse go sa lekana modimo a re ke tla dira sengwe se se tla irang gore o nne bohego. What is that? It is the latter rain power. Ke eng gone mo ke nonogo ya pula ya kgogola moko. Going back to what we are capable of doing, trying our best to do everything so that this message moves very fast. What is God calling us to do? Re boela ko go se re ka se kgonang modimo re biletsa go dira eng. Let's look at ourselves. Let's look at all the age groups, beginning with the little ones, the middle age, the young people, the elder. A re itebeleng gone ga ka dingwaga tsa rona. Which age group has got the most energy? Ke stoppa se 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 na leng nonogo. Which one?
Ma? The little ones and the young people, isn't it? Bannye le bašwa. Of course, the little ones do not have the maturity sometimes, but they have more energy than the young people, isn't it? Banyana ba ka tswa ba sena nonoho eo ya go gola mo tlhaloganyong. But now, have you realized that as soon as when you grow older and responsibilities increase, the energy you used to have as a young person of doing those technology things there, it's gone. And the advances in technology also, you are not able to keep up with them. O lemoga gore ha Is ntse that o not gola, so? ga o kgone go tlhola ntse o setse morago maranyane. Is that not so, brethren? A ga go a nna yalo. It is true, isn't it? As you grow older, the only thing that you run with is it's wisdom. You operate with wisdom. You don't have the brain now to learn new things which are coming up. Ha o gola yaanong ke bothale jo e leng gore wa bo dirisa. Mme Which experience have we home with you? That's okay, but like wisdom itself. bothale ja maiphitlhelo a poigo modimo. Mme ga o se tlhole o na le go kgona go dira ka maranyane jaaka ne o dira pele. I am trying to say to you and me that Ke leka go le raya kere. God is looking for young men and women today to preach this message. Modimo o batla bašwa, bomme le borre ba ba ka rera molaetsang. God is looking for young men and women with all the energy and the brain you have to make sure that this message moves swiftly. Modimo o batla batho ba ba nang le nonogo ya go a go rera molaetsang. The second thing we note is that the command says you must prophesy again. Se re se lemogang gape ke gore gatwe tsamaya o ye go rera gape. In other words, he knows that you are disappointed. Wa itse gore o kile a swabisiwa. And you have all the reason to say to him, Lord, I've given all, I've lost everything, and then you disappoint me. You can give him all those excuses. O ka mo ha mabaka otlhe. And then in response, he only says, prophesy again. Mme a ba go ha lebaka la gore tsamaya o go rera gape. Let me illustrate what Christ is trying to say. Let's go to Matthew chapter 24 in our minds. A re mo ditlhaloganyong tsa rona re ye ko go Matayo kgaolo a 21. Reading from verse 4, going down to verse 16. Christ gives the signs of the times. Kriste o na ga ditshupo tsa nako. He tells them that there is going to be rumors of wars, and then there will also be wars. A ba bolela gore go a go nna le medumo ya dintwa le dintwa. Meaning that the Christian is going to live in such a society. You are going to live in a society affected by war as a Christian. Wena jaaka mokriste wa go tshela mo tšhabeng e nnang ka ntwa. You will also grow up in a society that lives in the fear that any time war will break out. O tla bo tshela mo tšhabeng e nnang hela ya ka ntse gore go ka nna ga nna le ntwa. And then he also says, because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. Mme a ba bua gore ka nteteng ya gore boikepo bo tla ntshigala lorato la ba le bantsi le tla tsidihela. He's saying to you and me, as a Christian, you are going to live in a society like that, where iniquity has abounded, and people do not love each other. People are selfish. Wa go tshela mo nakong e leng gore le batho ba e leng gore ba dipelo tsheta. He also says there will be pestilences and famines. A Christian will also live in a society like that. O tla bo tshela gape mo go na leng dipetso tsa tlholego, mo go na leng malwetse a sa holeng. As the disciples were le listening to mašekere. this, they could quickly pick an excuse and say, Lord, how am I going to preach when there is war, when there is famine, when there is pestilence? Mme barutwa ba ba kgona go reetsa be ba re mme tota yaanong wa re ka rara yang go le mašekere go le dintwa. Christ knows the question and the answers that we have in our mind. Kriste o itse dipotso le dikarabo. In that same chapter, Christ says, and this gospel of the kingdom shall be preached to every nation for a witness. Then mme shall the end molaetsa come. wa mahoko a bogelo o tla rerelwa tšhaba yotlhe. In other words, in Matthew chapter 24, Christ is saying, no matter what is happening, this message, this commission will stand. We have to preach it. Mme Kriste a re go sa kgathalese gore go iragalang molaetsa o tshwanetse gore o rerwe. And then when he came to the end of his life, he says to them, behold, I send you out as sheep amongst wolves.
mme ga a tsena ko bokhutlong a re bonang ke lo romela jaaka dinku And then ka he tells gare them- ga ditau. He tells them the signs that will follow them as they are preaching the gospel. A ba bontsha dikai tse di tla ba salang morago jaaka ba rara He's molaetsa. saying, as you will be preaching the gospel, some of you are going to be bitten by snakes. Jaaka lo ntse lo rera lo tla longwa ke dinoga. Some of you are going to be persecuted. Some are going to be killed. Bangwe ba go bolawa, bangwe ba go bogisiwa. What a discouraging picture. Hey, a seemo se se ngomolang pele. Even after describing it like that, he closes by saying, Go ye therefore into Mme all the ano ga world. se nna a ntsha tsone ditshupo tsa re tsamaya o go rera. He comes to us in Revelation chapter 10. He says, You must prophesy again. A ba ta a boa ko go tshedolo a re o tshwanetse gore o ye go rera gape. God could look ahead and then he could see that we are going to live at a period when there is a disease called COVID-19. Mme modimo o ne a kgona go bona ba itse gore wa go tshela ka nako ya COVID-19. Where doors are going to be closed and the numbers of people coming to church will be limited. Dipati di tla bo di tswetse batho ba ba tlang phuthegong dipalo di le ko tlase. He knows that some of us are going to die from the disease. A itse gore bangwe ba go swa ba bolwa ke COVID. He knows that as we try to preach the gospel, we will even put our life at risk of contracting COVID-19. Le ga re ntse re rera molaetsa re tla bo re baya matshelo a rona mo diphatseng tsa go kopana le COVID. He also knows that COVID-19 is even going to affect our tithe and offering base. He knows all Mme those ebile o things. itse gore COVID ya go ama sa bosome le kabelo. And it is in such a scenario that he calls you as a Seventh-day Adventist. He says, despite what is happening around, that seem like it can give you a good reason of not preaching, I say unto you, you must prophesy again. Jaanong a be ra sena nna go neela tsone dilo tse ka reng di kgoba marapo tseo a ba re tsamaya o ye go rera gape. Why? Ka gore Brothers and sisters, as you look at the Bible, you are going to realize that the only answer to the world's challenges lies in the everlasting gospel. le tla lemoga gore dikarabo tsa dikgwetlho tsa botshelo di hela mo molaetseng wa bosakhuting. God sees it. He knows that we will come up with all ideas of tackling social ills, bringing more new discoveries in medicine. Christ looks at all that and then he says, the only solution is one. Only one. The everlasting gospel. Modimo a itse gore re tla tswa ka maano otlhe le mananeo a go leka go itebaganya le diemo tsa botshelo mme hela tharabololo e nngwe hela molaetsa wa mahoko a molemo. So today he's looking for men and women who can say, Lord, here I am, send me. Gompieno o batla borre le banna borre le bomme ba ba ka reng morena ke hano. He is not sending you on a mission that is not supported. Ga go romele kwa bodireding jo bo senang ka ko ikaegang teng. He has already given you evidence to say, I am the one leading you in this mission. O setse a go hile molaetsa wa gore ke nna ke go eteletseng pele mo seemong. He has also told us in Revelation 10 that I saw it many years before it comes. I know the disappointment that they had to go through. I have prepared for that. I'm calling you today. Let's go. A re ke sala ke bonetse pele gore ba go heta ka dikgwetlho tse di ntseng jang mme nna ke baakantse tsamaya o ye go rara gape. Have no fear. I have everything under control. O se ka boiga sengwe le sengwe se mo taolong. So Revelation chapter 10 and the three angels' message, it's a message of hope and encouragement to us that we are not alone. Tshenolo kgaolo a lesome le molaetsa wa baengele ba bararo o mo go tshenolo kgaolo a lesome le motso wa re ga o nosi. The whole of heaven is interested in the work that we are doing as Seventh-day Adventists. Legodimo lotlhe le na le kgatlhego mo tiro e o e dirang. God is so merciful that He gives us an assurance in advance to say, as long as you are a Seventh-day Adventist member, you are in the right church. Modimo What an go ha assurance. thurigatso ya mautlwela botlhoko wa gago gore hela ga o santsane o le mo tseleng ye ya go rara molaetsa wa mahoko a molemo o mo tseleng e e siameng mme ebile le godimo le mo letlhakoreng la gago. It gives me great joy to know that
I don't have to look around for another denomination because I am in a movement that is found in the Bible. What about you? Go mpha kagiso gore ke mo setlhopheng sa batho se se ithatelang mo Baebeleng. However, do you realize that being found in the Bible comes with a great responsibility? Jaanong go ithela mo Baebeleng go takana ka dikgwetlho le ditlamorago tsa teng. May God help us to live up to that responsibility. A Modimo a re utlwele botlhoko a re thuse gore re kgone go tshela. May we order our lives in such a way that we will meet the requirements of Revelation chapter 10. Re kaele dikgato tsa rona gore re tshele molaetsa wa tshenolo kgaolo a lesome. Amen. One and five, church. Morena ho kai mo lauleng o ho tswa ye tseng amen ka ne ne tsempelo ya pa ulo bu tsanen a tsara ya ho ya na Jaka mitenya ye leja kamite yamoshe kota jaka jobe tikun kopolana kwele jeson shafata kironya me farele babo wena o tele moyawa Ra rara go leboga re go lebogela mautelo botlhoko a gago. Molaetsa wa gago o buile le rona gore gakologotse thomo ya gago mme re lopa gore o laole ditlhaloganyo tsa rona dinao tsa rona re boele ko makgabaganyong a tsela go a go senka gape re ye ko batlang re a teng tswa le rona jaaka re tabo re tswa mme molaetsa o re tswalentse o re thathanya ka one re tsamaye re go rara gape ga e le gore go na le mongwe na a kgobegile marapo morena o re tsosolositse mme re neele nonogo jaanong o bo re neele keletso ya go a go dira e ke thapelo ya rona ka leina la ga Jesu amen. Mabanya ne hongwe Jehovah wame na kiadumela kalora tola una wantata Jehovah wame na kiadumela kalora tola una wantata fakile kile mule ufi
itumela abo a intshwarela. Oh Jehova wa me na ke a dumela